السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes de troisième groupe au présent. د دریم ګروپ فعلونه په présent کې. دا څلور فعلونه partir, souffrir, ouvrir, offrir. دا څلور فعلونه څه معنا لري او څنګه په présent کې استعمالولی شو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. سره د معنا په دې درس کې تشریح کوم. ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. partir, partir, partir. تلل وتل. je pars, je pars, je pars. tu pars, tu pars, tu pars. یعنی partir د تللو معنا ورکوي. یعنی هر یو ضمیر سره چې په présent کې راځي یعنی هماغه شخص یا هماغه ضمیر ته د تللو معنا ورکوي. یعنی je pars زه ځم، tu pars ته ځې یا ته لاړ شه، همدغسې ټولو لپاره. il part, il part, il part. elle part, elle part, elle part. nous partons, nous partons, nous partons. vous partez, vous partez, vous partez. ils partent, ils partent, ils partent. elles partent, elles partent, elles partent. souffrir, souffrir, souffrir. ځورول، تکلیف تیرول، ځورېدل. د ټولو معناګانو لپاره استعمالیږي. je souffre, je souffre, je souffre. tu souffres, tu souffres, tu souffres. il souffre, il souffre, il souffre. elle souffre, elle souffre, elle souffre. nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. il souffre, il souffre, il souffre. elle souffre, elle souffre, elle souffre. ouvrir, ouvrir, ouvrir. پرانستل، خلاصول. j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. il ouvre, il ouvre, il ouvre. elle ouvre, elle ouvre,
Elle ouvre. Nous ouvrons. Nous ouvrons. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Vous ouvrez. Vous ouvrez. Ils ouvrent. Ils ouvrent. Ils ouvrent. Elles ouvrent. Elles ouvrent. Elles ouvrent. Offrir. 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 وړاندیز کول. یو چاته یو څه په تحفه کې ورکول. یعنی یو چاته یو څه اوفر کول. J'offre. 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 Tu offres. Tu offres. Tu offres. Il offre. Il offre. Il offre. Elle offre. Elle offre. Elle offre. Nous offrons. Nous offrons. Nous offrons. Vous offrez. Vous offrez. Vous offrez. Ils offrent. Ils offrent. Ils offrent. Elles offrent. Elles offrent. Elles offrent.